Niba mutegeri wa Weru TV nontu bakwatana naoni Phineas Imana kimubango ya mikarire ya Meru aratwethera tukithomania mantu yara yegi mumeru bara Meru bariaria na mantu ya maingi ya ukonia muntu mumeru na kimeru kyake ntukeru ari turita tukiarira kia ntuki oni bicho therindero wa ichonge na ntiari miretiere chiari ratanya ndu chakinyawe kaberia kakauma na nchoya chiatia rwanyi na ru ari kenda tumia mantu yundre na akurubaile ambete ndakayile na ndina kachiele kama makatamburuku uterera pio ndina Rebecca Mishek ibweta waidi twara yake kamwale akone nyako ngo inyato yotutu butu tutolo kamwale au ate na onde na mukureta wa Joseph Kanywethie nyayu mukuru mu mutamburuku no kono mukiru enda kethira eto akithomo na njirenda ya na mucho pio ndina Cyrus Kirigia nkona nyawe mbwiru aringa kurwa no yeli thatu tukirigia na tukwerwa tukera kintuki nkambira iria na uwe Bwana Cyrus ni ata nduki mbio yongwa nduki kimerone siatana irwa matana latu na matana latu onduki atana wa miaka kenda yo 10 ekainga andi nduki ye nyuma ya twaja mbere ma kwari mudhamia yo thinga twa yungu ya thinga twa ni karia ya thingatwa ni gichuru ya thingatwa ni babu ni mbae ya thingatwa babu ya thingatwa gichunge ya thingatwa ni mungatia na kwentu kingire kanyuma ya eu nyo ntukuikana gitara wega ko wende nduke cha kenyume miaka kenda iko jua 10 ninge gatanirwa una ndi mudhamia twachiarire karia yungu ya chiara gichuru ya chiara karia ya chiara mbae gichuru ya chiara babu ko aba chiara na marito yake na tukio rakio bwana Joseph yes ni ata marito ya nawa no babetwe bu babangi beto bu no aya na marito bora kari bayo mugro igwa bio tumagwera nduke chancha kenyume nake 10 onduke ne thena matano ya thatu tawe tutiania nduke ambaria na ndingori kadia twa nikobia kaberia kalijia onduke tana nyume ya nake thatu ndugu cha tana nyume nake thatu toli nake nane kuthira ene nduke ikaingira u ko wende kona ni nduke kuinga nduke ngi ikambirio tano rayo riu nyambie ndingori yayo nyedia nake thatu nio kadia ndingori yayo nake thatu ibata kumandingori kobia na kaberia na bo nake thatu kadia wende nake ne wete thira kenda yo 10 ingi kambiria ya wetu ndi tuwe kiri tuwe ke ratanya taruwe matano thatu tano ndingori ratanya atano kobia ratanya na kaberia karatanya ya inga iba ikubethera baba na keke baba thatu paundi ngori kobia na ndingori ni onkuru kobia na ate kaberia mwana orietie ibo barigakia kwende ratanya kwambiria ere kwambiria ndingori ratanya ya kobia ratanya ya kaberia karatanya painga na miaka yo kenda lubeta niyo yambiria na ndingori libori ndingori lubeta kobia lubeta na kaberia ka lubeta na baingirau kwambiria ndingori emiriti kobia emiriti na kaberia ka emiriti bainga ko wende onduki ni ari na matana thatu ko wende kona ni matana ethera enyume miaka thatu kana ni ate bubu yo kuringana na teno bathiata batata na haraka batana nyume miaka thatu wetano bathia miaka thatu batana bubu bathia miaka thatu batana bangi ndi wakilo ni tana ri wetera miaka ingi thatu wetanero kinyagirire ngitagwe lazima nontu no araba gwa kendera takwa lazima ro ukilwa ni aramu chari gwa kendera tuna otanera wamba kutha wote tana ndingori aenda tana kobia wamba kutha wote tana kobia aenda tana kaberia kuna muchari muntu akendera kwe batana kuringana na muchari muntu na tukera kewende kamwali Rebecca babubu kiurwa oende ri wari kachiele mbere urwa ibwa ilakia uwa ukura no andukiri kuka no urage ya kwire nkwenda ukura no kawetikirakia to wetikaingia eza ko inge kwenda na kaza no mwenda ukamuya ka kokera chiali bako ambere aba ambere baba ambere
na ndera baba nikumairo nkojura nikethe nkumwenda nkumwenda na ndia no tukambiria i uthoni bukambire ko wende ibai no mbere witikirwa kana mbere witikirwa mtu no mwanka withiro kimea no anthukire ko kana ibi atamakanakia ya makanagia tontu neryo mbaya ya 39 na mbaya ya 49 39 na 49 mbaya 39 na nenge 49 na gwacoka gukethira kibabu nakyo nyuma angu kibabu kyo kiari kia 49 na ndi ketha urokugura ukwenda ketha kuri wa mbaya ketha numwenda kwendani aro mbaya na ketha numbabu kwendani na ndi ndi muntu etairara ntukia we ndi muno na wingi no etairara na wingi na tukera kyo wende onto inkonende kwena twena imendia twena bakibabu na twena bangi bakobya mbe kiwe serious iba waya na marieto aya ni iyethera yario kana ni antu batana nabo bawa bareto na ndi nya kuru bale bakuru babaeja na marieto bakarikana kethira ni ramya ijwale onyuma na aria nibo baba chiaro nandi na ko bagetwa ndukiu ya leo na bwana Joseph njira chepia ni nyabo no marieto ayo batiri kwa kario ugo mugura uwa nduke tana waya nduke ya bayo we bara patiere beze beto bari tora ba boyo baba chiere beze ibu nduke tana kariu nyene no bwete itana por example yo to ratanya kuira tanya nge arombere chiere chunge ibu to ratanya ni eta ratanya ndi di tora boyo we kuigone ni nyaratanya tuwe ikorocho kero anto amo kuitara kinya ratanya nge chiaro na ni nyuma ya murumo yo anate amarito ya chinchakia tukone ime yake kenda ukiombe kabongela batu baidira bali watu tata ni ana betu bonde dikongela myake ngenda tu utegiombe kanonto wa mbili otana kidi ndugenu bwana otana kinya ukaona bweta kuthire ndugenu bweta kuthire andu tare ndugera na beni wabo otana rithira no atana nyaka nini kana uika gwangwa katati we kata tano eringi wa atana nyaka na mwongo thira ni ndugenu bari nangwa batenda utira abange nabo na Rebecca wembira utenda tuika ko mwekoro atenduke oyo kakyanduke ba mukuro ku mwekoro atenduke oyo kakyanduke re mukuro ku kedano aratanya inyo ka aratanya tuwe noyo ketwe imukuru tuwe umuntu akiura ni mukuru kana imutaka umukuru uraurite tuwe nyaro inabara kururi koyo kakyanduke ende yanto ba kuru inyawe bakuru wera orero kireyo no yo kakara kireyo kowe na buta muntu atenda kutia tielwa wenda twetaniria abo na waya kwantuke bari bweko ikambiria na wepo na bwana kanywevi wa pantuke nduke yare kwa tora na antu bataya kibulanio batani heshima nduke kwa ikona ni ndoni atatika pana bangi bara kuru bakabara nake ndoni na baba ni bakaba kuru ndoni nduke bangi ni kita betari kentoni buteka ete kuginyanga na ozadi bueta antu bate kumana betete nduke ni etuma bo moya mueterwa untu bani ni badiata pa kuru kibo oyoro ko mero wa ngondu ngoro yo na genja nake kwa mamira ibo nyanduke kariyo wetha nduke kuru ya kuritana kira badiata ira na wakadiatira kyo na baba kanyume ku no baritana kira wataro para bangi ndi bu bitumantu ke bangwa u na oke akunya ni weya abo na kukwaleo dukeri igitala mbere kabitali watana wo ikwethera kwina garu na ndaka chieta garu ne chakara garu ne mwanka nduke winge keja kende bambura ya bambura baba pakagulana pakatika nduke wijire nyuma yao ili garu na garu ne ndaka ile nini bale ile batagulana bubadiria bau ndaka yu nini uchiatanwa nduke neji ibo bagira ira iunkuru idio nale bageta bakethiuruka bagetie yo manga bakaleta bionde garune no to birumaga ari bitakinya garune bakoyuranya bionde bakaleta garune nenda kaikalira garune kethira batirangania bageta nau bakalike erigu dikeja ligakua bakalira garune bonde
na ibakinya ndukiuchia ya iwingi ya tano ya ngana miaka ile 3 baba ukali kumbere bakana bakagurana na bagurana bakaumagarune babange bakethera bana bakana iwingi kaya reka ukuma na tukera kyo bwana Joseph kwembuki abatire ya kinyaye kethira ni itarora ko yaburare kyo twira umarune babangi be ababritarune bo takurana kwibethera batina bakwa bakwita bakendelea kuria arune da batwenda kurana kana ta kwa kara ye upea kwithira uturana undu warigia urana te kocoka arune ringi kwi baria kurana inya ndukene yo ndugike yaba media yo bakari arune o tu undu kutai lazima uti kwinga arune aru tari mwene inyo kene mina gwa kada kurana waba yaba te kultura bo bakari na botu ntamiru bende na batembe kutura mundu te wirikibo lakini urikirio kurana wa mukuru te choka arune ringi undu arune antakana we mukuru uwo watukana lakini oro kutueka turana na kwaria na ria na kinya kwa itara kinya ikondoni chawetanya na para baikuo akadama kwa kadia kire goza inara wa matu kinya nyaro ne unende akaria kilongo tete na gira tenga wa muntu ai we no wengo ngoi kinga ona ikondoni Rebecca kwe ishima bwethera bwina ro itara karaya na itukume amantu maingi akarika ndi mukuru okutu inya aina umuchore wao no abatire kithire ibya kurabiro omwa oruaira mukuru oku mweni okieya kachuo karo rumakia ko mukuru no rumia ko mukuru ondukio kana wetareo kana ni atebubo ngo kwa karawa mugani muchoro mukuru reje tere ora na ibantukie mwe obira mukuru akure kinya we no biakare kada ni dio gota ora gotaira mukuru kinya mugeni ora no uka mutaira na bia kunyo bia ntono wakani no wakani umugwate ogeni biru ora kugwata mukuru okui ugani nakethira imukuru akethira twandukie mukuru oku nyata bakara akethira twandukie mukuru oku ata to mukuru ndukie kwali ai mwana mwira baba kuruka nkugagure akuruka kanikijo kamwekera kanikesa inkamwekera akanywa ko heshima no rera tu ra mukuru na tugera kya manto ya nduke kwethira mwana echerera kuraure kwe katie kethera kati kanini o ikwangwa ya ketera bubangi katano kukiumbika kwethira ontonto ibaura nye kuru bathatu kwethira mukuru mbere mwana kinu mukuru kakangi kana mbuinya katina mweri ko ikona ni amutiari akiomba kwethira na baki bathuke mwanya ono amiriti ono alubeta kukiumbika kwethira kugario u kwethira urete mundu na ora igoro nyabanari ana bamaguru banini batala ndugenere ngikaya abatano tu batalwa kindugere yo butabo tu wetha wena mwanya na njira iche kwa movement ku arina onto yaku na wetera kwena thina ni ontu wagura mwekuru ula mukuru kethera chiarira ana bae batanirwa kimbabu baketha bae kimbabu ou ungi obairi nweja na bawe bawe ja bana batanirwa gigichunge baketha bae gigichunge arabu ketha kuri bange bareja nabo mwakuru bathatu nwagia na bangi nabo bagachiarira baikiri mungatia una batano betha kwithina na bakatigana garume ule na ikwirikana muthakari kyo tano ya maingirio ndi baya maitha bawita kukaria ndithia na manta yau kwa no mwanka muthaka wende ntukio wethira kita nau kana akiuae we ateta ora wakari itara onto mwana mbere ja ndakajo chari tirikari chichara skari bambere akoro no bari manjanji na don yuri teke ni anjanji sipa kwamba mamba lakini ndakacharu umutemba ya bodire karakia muchi kana weta mungandi ndakajo charakia muchi nto bakabira ngambe kinya ari bo bateke ya ba meida baete wabo kuna borera bawa bukuan beta kura meida kana beta meidene tibonde baeta kwethara kwina mwana ari kuo mbere bamba ko duranu ndakai ko duranu ikatuwa ira kamuira ira inya ikyo jwanda ira ina bako durana pakadurana bonga pakana na o aita kinya pakadurana ba mabatombo itabare kitakene pakadiro eta waleu bekorea jadi eto adruka pakadiro me mbi pakabanga mbi sabare wetam kurona maida
ende mwan mwene ta baringiria bera obaita bagaweta karingia bera ukethro thugu bata nyire bataita yo bata nyire baringitie betikirua bategraria mwa no tunua baita nyire baitira na ikintu beta kintu kana beta kintu ya kuru muntu reto mukura rora muka dita kuramuka kweta kuramuka muntu rora na atita kuramuka nonga arutini akuru atongoria ndaka no tunua baita ringi no manjira ako mbaita batongoria lakini katika daita ai lengwe kurwa lakini tikaru yanda kaya dai kuiri ikatirwa na maitha laka yetaga ija ndi no kuwata rongo akarikia no ntorongo ne derero na ncuguma ne tumo ageta na ai na rongo ncuguma etumo bageta kuramuka betera maitha nala beta guta ng'ombe bakora gantu bagacoka na ng'ombe bacoka cio bakeja bakaingia ng'ombe indi batakurukanga anja mbere ibamba kulitura kigongwana ni amiyu kenda bakurukanja na ng'ombe wichato na Rebeka nda tu kuria karaya tuwe ya mwana kuende na kwerekana tuwe mukuru no aratanya mwana rata tuche ratanya ne chere miriti no kwe mukuru ratanya mbika kwethera ina mwana lubeta no miriti ana baure aba aiba yukioma kana ne atabubuongwa oya yeina mwana ugithakia nu ari anga no aratanya reka no lubeta reka no miriti kana bondi bane ne mwana tigagua mwana mukuru no muni bondi ibangane eza bangane nande palos erosa sie nini nene nande sie nene itanagia mwanya nini yagetania mwanya na tukera kyo kwetera kwena nya mukuru na piana era intobia kie emuri okwa nduke ne daira kikionaniria kintu gitiro nduke tuwe mwana mukuru ena ana banduke na intobia reka na intobia mukuru gitiro mutano nduke kana nowe kana no ura mukuru akenda kwena kintu kera kaiya ina mero mukuru akagwa na igwe na igwa ta komba murimo kinyetha na kurubakia beta ekurubakie kinya na taroina na kurubantura akuye paka okuira nambe mukuru ira kwaria kethira nika na miunda akawa munda munayo kwe mwana no batura na yu bari na yo yungere yu kwe no batura na yu bari na yo ngambe kiawe akawa ngambe thitha na ngania kethira na baru mabonde abaira kethira na ari nabo na baturi kinyabo na baira ro iro akawa mari untu mutamura into bia tamutunga nawe kina nawe mwari anyuro ngania mwaru anyuro ngania arume baka mwari ngaba cyari mugie na bari bairo into birani the nunto akuiba kwario ba mero paka ocho akurira into bira akuye bara bairo baita baka oturana paka babera kai ka ba kwawero we ukakena ka uwa na we ukakena ende waita bio poruira nunto abauna tira baira itatia agi kwa nduke na kwa kinto bikianiro kana kwa into bia mukuru bitawa kintuke nuntu ana ibaki no ti mwana wentukire ruana mukuru aira na bage wingana bara kwenda ti bantuke nduke ina mwanya na mujo muntu mukuru enda aira nto bage into biake kulingana ora kiera na baba ti bantuke ya na keke wepo na serious muntu ari kiro tana no ya wa ri to ari amto ya odinda etero nto imbucho owe nawe no etero nto ngania ntemo konte komento nduke ni awari to ram mudako weta aruneri nduke anto baitare o banduke yo bakiomba kuari to rewa ire te okugwira ukachinchirwa kana ndi yetari yumaga kire ite mutiani ngo mano weto ngania ito ndoni be jinto keria kala rigije ke baba nanti dari ya tanto keria na ko yeto ya gwana na gwa mukuru kana ura yeta wakali ekaja kwethira nali monyunyo ntobi mano ntawanto ikonyuma kethira ali mugambi muno kienine magambe ne jamwiriga aga tonto mugambi kethira
Kowe nduke kimenya kuria rietwa riu ai kana nimerekere abao na uria family ya baba ikari ni uyu akariu kana tha baba akariu na yo kari rietwa riu rietwa nanyo ngania Tekerwa Weru TV mekare ya Meru na tukwerwa turariria nduke nyata nduke chaya na wa kurama rietwa ya na wa nduke na mantu ya mainge yegi nduke yabura uyukwa nduke yawarekana yathira kwa kana ya tula nyume miaka kenda yo nduke ngiambere yo eta kuraito chokete na kithomo kingi kinene na kikiari kiogie nduke Uba mutegerwa Weru TV no ntuba kwendelea kwatana na oni mubango neyo mikarire ya Meru arantu kwerwa riki ntutukwairiria induke uyuka kwina changana biri kwina kovia na yuchiombe ende unibonka nkomanya yakwa ne chungere na ntiari miretire jari ratanyare yayange yakwirate ati ntikumya ende tuichokera nkenda kuria na maoni yaku Rebeka nduke ni thaira ikiendelea inyathai kwina nduke chiethaira ikiyukirwa yabura kara yatomenya mwana baba tani thai ibakaberia kabicho baba tani thai ibakario nerua nukona kama ntu yethirite yare otu Mari tu jaure jara na betagwa na ndu mwana akurerie na kurerie aterie to ende kwibara paiba mburunga paiba ichunge na tini bie ko wende neru ya kama ntu ya kulaula kana ne ate kaja kuura jamarietu aja kuura marietu ya kule ende kinoiro nawe bwana Joseph jamarietu ya kimearia kuni atokona nduke no twendelete kwithira tuichia ilio ura kubatire kana iya kama ndakora mutatandira mwana kiwara kurira ningi tumitika ndete kuluka kwantu nido biere mwana kurira mutata na mwana wa kadata chukuru kuya wani ateo ndi gatu badha kere ko ti tarero mwana kurira atano akineria mwana airia kero kya sandaiti atano atu chukuru ende nduke yakote nduke kudia to tiga muntu kadia terikara kama ke mewa nganya nwe to hanene nwe lakini ndio nduke utero kule nende na wewe bwana Cyrus ntere yende ndiri ndukiri isiraurire kuma gukwija mwatia utindike na ndireo nontu ana baitije class 8 baga ikwa na skuru baga tanirano bakulirwo no bakauma bakaja bakadirwa kyatho bageta university bageta secondary kwa nandi nduke kwina inya muno kwithira iyo yaira cyari ore anyu na itumeyaga ndukiri kunyeri kuna ndi itumeyaga ntukume na nukona ka mantu ya batire kwithira yakendelea na miambo na ndi kulingana ura kwalina ndi na nya discipline ile leo kana kwa thotha kabula baragwa na ibu tiuru bati gutokerwa na ndi mantu jaja tukeja kinya ura kumbika ukethera kwina batho ikuarakania Kimiru twakariu nau kethibu bagetana aria sibitari bagachuirwa mukuru bakubonia ukuru uthakabu kariu nau bakuliro kenda bomba kukwithira baina ndoni nondu na ndi nyokethira bagwatanirite njirene na mwari njirene batega gukira na batumenya no atia ari Ngwa baukira wakuruka wabatia baleo bwana Joseph na wewe bukona kiaku ndike nitubatire kwithira tukichiaile na chienda bura chiathairwa karaya bura menya undi rwandukie na ntu baibetaretu nukona kama ntu yabuithai kwina bata ya Meru batwenjira ana bata wekirira ya umwe kumukuru wa tuere for example warwa nduke ya chunge numa kwe bange banyume kuno bojete wantai menyande nduke bamwe kwe bathikirira kwe bange batathikirira kwina bata ya Meru batwenjira ya kwathana bokirira kinyekethira nduke te kwatanira kitha ni itera rutha ana baita antu amwe bacha methwa kithi makanise bakathwa ndoninja bakara kurwa manjene bakacha kya tiari ndoni
kwina bata ya Meru babange mibango ya kari ya Meru ira ya thia twa mbere ndunia ya Meru ibangwa icokerwe buru na njira mwanya Meru batwe ome ana bacokere ndunia ya Meru pathwegirira ringi babone patwe kwina mwanya wa muntu umuguru ura kuronombo na mwana munyi endi kabaringanirite utimea mwana timea githa ukura githa takura bwana na utano lakini akara kumea githa na kurire kwina bata ya Meru muno antu arume babage kwatha nakaja tukirira chatanwa nakinya na bari na tano na iba tano na mwambo kinya bana iba tukirira nara no pature nara na lakio kena Meru achoka ntoni nja ira chatwire tene na we Kamali Rebecca kwe bate nduki thai kwethera tukimea nduki chietu ni riku kwina weya buri au nduki kimenya nduki chathwa na kwa kwina weka kurukie ya bakara pachanke ni nandi ndomba gwitira nandi ngethira ana bare au nukumenya antu abampebera nkabebera antu abampebera nkabebera kwe boga kuruka batiwinya baikuthekaira ano baba ikwagai ikwaga ndoni tontu utekarira baina ko kinyambi kinya kamyaka 12 kaugetera igatanirwe igete skulu kakathirwa kirirana aiko ko wende kintuke ikaba mutaketha kimya ntuke akethira ntuke yo ende inya ne oikwithira mwathakirira tukeraga mantu ya kwathana kirira na ntuke muthaka ke kuthukio thaka abatire kucemania na ntuke yo ikethira imwatithia ndabu kana ni barakuru kana ibaeku ntuke ya ilakwa kana ibao kembere no bana kanyi pura bakari ntuke une kwa nduke yare matano athatu kuri bara bathe batani mbere bange na bange no bagata bara bange kirira lakini onde no nduke mwe ende ugakwita kwa ugaia Meru ketu kana ugaio thaka wata wa ibara akuru baba kuwanzinje kithinde baba utwira ukaira ndewa yabu ikariwa na ika thindoni muno kurithia ndewa yabu no tuba wacha ndoni koku na kuwa bara bange banyume kuibona untubu na muntu akabata ndoni na kaita metere me atikimiria kuia ya kurithia ndewa yethe bo bapwita kuina ba kuru no baba utwira bara lakini omukuru akeia aitwira no bani no ntuke nemwe batura mpaka amba manka bakadia tampala Meru atari muntu wakwira muntu urongo othia tawa mantu pala manka uka muru mabukone kana noitio thaka eri ukerwa ndi muio thaka yondi wandewa ukerwa wagira wengo atakwira no tunduma wara kwira ukaira bainya no ukaira ntinje waya na ndewa kwete ubuka yetu lakini ndoni muno kwira ndewa ya buno kwa wacha ndoni njene ukaira na induke yenu ya utwira induke no utwira yoyo ngwata kutuke na neo okoseraisha neo koserete ukosere nduke ko traina jari mundo ndewa kuya ndewa ri kwa yari wa kwikira wikagia muchi kya muigo thaka baba muchi bakamya itio thaka kandi karo kanyo ngomwe ndo menyo ni gatino thaka wi na kwa yakanto ndinyage kiri ari bantu kienu muntu akoigo thaka na tukara kyo bana Silas tukona nduke chethera chiku nyuma ya miaka 9 irio nduke ngi ya nduke uye ya nethera ina ritwa bra tukona kwina nduke ta waratanya inyume kaita kana echokairo onto ate miaka 9 o miaka 3 kwe chunchikireu ate nyuma andukira yo nkuruira onto kithira ya pura turekire kona njiretiania kithira ikobia neo nkurupio neo njana kepio yachokero ari kaberi ko kaya kachereri akenduke yo nte kithia ratanya re ire echokairo nyume kaita kana mwaka jua miaka 10 ujue 10 ndio ndukingi ambaye yeye utani mwaka jua 10 sana Meru batana alira banya bana bakura chugu baura sabi baura bionde ndio bedera bene atana no kenda bakuru onto baina intori wende ya kuja ukiana ya kutija video ndio baadhi miaka 10 gutanira nduki anduki uye ya ritori ya chokairo ntwendi kuchokera no ntu kwa ngure ngenda kwira atiri ana betwa mari nduki etwa ritwa nduki ya boyo mwana ko wende ikuwa bayoyo barari ana barende bakethera baitana ana ubarito marito ya boyo era bedera baketo
na tugera kiukwena tuika kwa mtu aitwa inyaratanya wewe dada ile toa kwa maana kwa mtu ulindani lubeta ya for example ya oni ndani lubeta ya kopia kwa tagu na kopia kwa ya na kwa anaitwa kopia ini ngwa ngada tangiwa ndo tena dia tayari kamwanga wanaitwa kopia ndani kwa kopia na tugera ke mantu ya kurwa nintuke yawe Rebeka ikwethera kuina riria ubukethira buri buria na bamuchi umwe na umwe no mukuru kiri ungendu baba burite banduki imwe kwethera kuina kana thine ria au kana muntu abatire kitha no mukuru aure no mukuru ikwari na utoyabu Itali na ba tontu uro kugurere te kaka kugura bubairi akagura ngia kuro dia ni gantu kiro no uro no ngia kuro no kana tu gua kala kimi no gua kala ko kwenda nere akagura uro ngia kuro na no muni aure no mukuru ko ti mutarata yo thiata uraka urano na kwe bwana Joseph wire mukuru no ethire ati kwenda mwana wati wari ariete ati uri ati tani kyo ati tani amne kanenya kai kana kanini ni onto bwethera bukete kirakwa imuchie kana ni mwire akana wala wakati for example mukuru amba kwethera akiona anabaki batika baingi muno watani tano nduge weta etana ende dhani baida tanete na nduge kete kuinga na kwa mano akwini tambia utano kinya nabuo na nekanera mano wake na nata na baba batatu kinduke yo era anduge weta nerete lakini akakwethira na bange banini kinya na bange barini akwana batiki nyeleka ipatala kweta reke yana tanani na bange bakanyuma ne ora ketu manguru ni kate akware kwe lazima ata utanere tano na mordigi lakini kuingwa kia dairo kwa utem manon tira ba antana kintu kietu lakini kulingana ora na bani no lazimika kutia bata lage baba ngebe nyuma yabo na ikwethera kuina tuinya njuri antobara bethera barwa mirite tuinya muiria bakiomba kuwa ana baba ina miaka miitha yo bondi bethera baitano etanari kana nethe mwana ithaira kiwa sana kethira mukuru mwanduki gatugendereu mwagichunge kyao igutana kabisa nenda kinya wataniro wo kenda omba kuyuria uria amiru bari gwegwe dukeu igutana kana ndi igutana nepia batana miaka nteja kudije miaka mingi ila tukaine ya tano akana tani ro nandi kenda ta ndikine ko ni omana uti mashariti kana uti watho gwekirio kwa na kukiumbika ki ntuitonera mwana aki muthaka aki yo thaka ndukio kana nyera nkuru kibo kana kiriwe nyo ya mwaya nthinje kwe untu akibwithia bubu mwanka ndi ndukio yuwa oure tutiombana nwe na ikwe kuntu kuna kana nduki inyamantu ya mairo kana ya matune no yomba kumenyana na muthako kuri muntu aya ntureka mantu gairi kuo nyanduke yo ile kona waka kwa ntureke na itairo akuru banjuri bake abakona bakarandina ndaka bakawa rugwa muwa uturemo nano kinya akuru bayi bare na ndenje bari anjuri ba mwa ndenje bare njuri yo ngwa njuri ndaka ikomba kure kanwe kamne kana kinjuri akawa na akuru banjuri ndenje ikenda atoja kabulwa menya ate utamwitro mo yakenda chokero laini ne ya mwitro akimeru kinya akuru banjuri bakumaira kure mete na ntere chia kuru mwakuru wenu uri mukuru nduke nditha tuwenyi mukuru ratanya nyatha ntukumya nduke ku mukuru wa kosera kana kethira na ukura no time yo buthitie ina weta kwira nduke yo kana weta kwira akuru banjuri mukuru nduke ondera no kwita kwira kwa ale mole ya akuru banjuri ba pake ndio ndio bambita kwa jiro bayi na ndi baraniria bakagwatanira kana bakalema na ibale mano idore umara ko bangi bakuje na ki o tukera kia mwekuru wake ya kurema
onto batare antuki indu kwe mwekuru kwe mukuru wetare nu kwe bantuki mwe na mwekuru kiende nyayo no antuki oyu owewe ya mukuru obatire kwira mwekuru antuki yo kana no obatire kwira mwekuru ara mete mukuru aita kamutumira mwekuru antuki yo kute mana wikia mantuki ra kuru nyoto mukuru aita kwana mwekuru antuki yo antuki wa mutumake mwekuru ngi pamwe mwana ngwate ndo ino tubakuna ko na na mwekuru nwata kire mwekuru ada kwa mbele atechokera buri kuri ba ipale bane ya kinyaka ni kutubwa kuri batila nduki mwekuru kira ore ni eda nduki yawe ndi mwekuru uro nduki mwana mwekuru no wa tamu tumake mwekuru ro ku na ta kora mendo ni na mburu kazira na no boko bobwitha kia kana no keja kwithira mwekuru aku yani kuthuka manonja ukamwitumira mtondukeo umwire ndenda gwita ki mwekuru ko mwire atiri bu na bu akathithia kaina butugui akeja kulemera au kamwani akatira inte magoya antu chiku nda mwani agicoka no ndenge nandi ko agatumira ugu arema ko atwa kiama mukuru bairi bajukiwe bamuke kwethe bamunenkerere nandi the enda watwika gacoka kairi no ngakaita ndenge kenda itikiru acoka na manto kwa tukarakia manto ya rwendaka mbere turekia aru yariao kana ntukikiwa arweto kana nyantukitue iratanya ya turende tukurikia tana reo ya thatu bakurikia tana ya njira ya tiani tonere kwina kovya kaberia na ndinguri no nduki wingi yete yu tutikwenda arwe batu atwake yetu kana ne atwa karawa buka kubuka kara ngana buka gua arwe ya antwana ekura ya katwake ngia gwe bora kada wete ekura buka waka kinye kutai lazima bwake bojoke wera we bugenda tamenu weta manangi buka gua da tuwe for example iratanya ya kana miritie ira kete arwa antwana ele reu githai miritie ra kete kwente ni omba kwe ni akwa tute kwenda kutarune ra twake twana baita batwa yengi ya ba kayo na bakendelea da kute ngira roche daire na tukirika kiende kinya bakire bakario na braba ngi tunye da batau marune baria mwanga bapekwa tanera para baurana patiwe patiwe na tukirika kiende mbwa omuntu ndake mwe mbambiria werebeka na itukona nduki yakaikolana orona mtu atekomya nduki ki atekomya nduki unereko kwanza oni ndicho metin kumenya yakwa no tubateire ko lota imuchiari kana imwana onto bakwethira atithia taira nduki kana atekomya nduki ekenereko yali mehite ko tonto no tekoitana mwana manto ya nzoni ya kumenya oi muchiari no te muchiari nande achiari ibo berekana giana mwana omwari akereka ni mwekuru omudaka akereka ni mukuru kinzoni nande mwari ni niko mwari nako ni abangu mwari nuko nande mantu aujage tabwega naye nare mwana ka tokwaria no tokumwira kuja kabua otiyo natibia naye mwana enda kwareria nethaka utete njira akonerua mwankachoka laini kuwende kuringana we achiari bo paulingo yo kutana na mantege kana we abanduke na achiari au bwana Cyrus ni ba ukona kaba batire ko loto ontunya bayoyo ibo no ibera na manto yaku na yoyo kwena muchiari na mwana nuri kukona kaulinjira yeki akethira atekuthiatira manto yanduke ndera kethai mwana mwiji akarane thegarune akamutara iria kuthija ukwethera kwimenya kuthija ukwethera kwimenya mwana mwari akana ngina kiurune bakaragia ngina kiurune aimwira u imenya kwathija u imenya kuragokera muntu njirene imenya kinya thai nguchiere kinya mwe kurondhukie tu rongi kana mukurondhukie tu nyabagu maukaire na nandi nakuri achiari batithagio aibo uriringanura nwe kethea no mwari no karingo kethaka
Witire naria. Ikaja kuigera che kukara ja gukura. Atuma njirene. Nenyo kaja kuida kabwitanitie. We. Ate wokira. Kuwende nyawe. Woke tawe mbele. Na makosa jajire kile atiari. Kile atiari. Bwana Joseph tukirigia na miambe mekai. No tupatire kwa lota. Mwero bura karete abo buri golo rongero ntore mwero kabudiri ondi nire kweya eme waitana mantu ageni mantu etam kanisene marombene mantu agadi yau kwatwika mwero mbera akerwa kuyerekia kuzana njira imakosa eta kanisene makanisene eta dhukuru watania na bararo no kandemi no kimwetre kimiro yapie kurira uta kwe mwero kure kauta ni ndino ngabwachwa njire ngiro ya kuditana na betu ndutu makanisene no totere mitro kimiro tukatwachwa ringi kimiro ne tukachwanjira utoke kimiro tolitana na kimiro kike yale ntubai bare kanisa na babu ni bete kitana ndiyanyo para udia tandini patwika no tureka patwika tupatela ndoni ya no ba Nimerio ya kurubarangu kare abun na muchiere omweta wa Rebeka kamwale anchokerie amberi nyawe ngo ikamwale na tukuri kia kana nyawe kurikia kuthoma mantie konie nduke chakara ya ukumenya nduke chia ya nyume miaka kenda na tati ni miaka kenda no miaka 3 ethira kwari ne chunchi kethera kiriwa tati o miaka 3 onda tu kuria no kumyandukie ku uninko gwa Tero echonge kira kichiari imiritiere chiari ratanya. Kithira ntamenyari nkero ne akuruba mwanka itarurenge kakwenda itarire unbeto Phineas. Imana.